Kugeza uyu munsi Umufaransakazi Françoise Bettencourt Mayeri niwe mugore wa mbere ukize ku isi ku mutungo ungana na miliyari 89.5 by'amadolari y'Amerika akesha ubucuruzi bwa sekuru we Eugène Charles. Françoise Mayeri w'imyaka 71 niwe mugore wa mbere ukize cyane mu Bufaransa ndetse ni nawe mugore utunze agatubutse ku isi nyuma yo gutera inshuro Alice Baritoni umunyamerikakazi wari umaze igihe kinini ariwe mugore wa mbere w'umuherwe kurusha abandi ku isi. Yavutse ku itariki 10 Nyakanga mu 1953 avukira Neuilly-sur-Seine mu Bufaransa ari naho yakuriye. Yavukiye mu muryango w'abahegwe wa Liliane Bettencourt na se André Bettencourt. Abo bakaba ari bo babyeyi be nabo barabahegwe cyane. Françoise akiri muto yize mu ishuri ry'ababikira rya Anglo-Saxon. Ababyeyi be bamujyanye muri iri shuri bagamije ko yigishwa kwicisha bugufi no kubaho mu buzima buciriritse, kuko icyo gihe ababyeyi bo mu Bufaransa bakize niho boherezaga abana babo kwiga. Icyakoze yahamaze imyaka 3 gusa maze ababyeyi be bamugarura kwigira mu rugo, aho yari afite abarimu baza kumwigishiriza mu rugo. Amashuri ya kaminuza yayigiye mu Busuwisi aho yize ibijyanye n'ubwanditsi. Nubwo Françoise yavukiye mu muryango ukize ukora ubucuruzi, ntabwo yakunze kubijyamo kuko yahise atangira gukora umwuga wo kwandika ibitabo. Mu bitabo yanditse byamenyekanye harimo Les Advices Jules Cressi, Alors at the Bible cyasesenguraga inkuru zo muri Bibiliya. Muri 2017 nibwo nyina wa Françoise witwa Liliane Bettencourt yitabye Imana maze ahita aragwa imitungo ye. Mbere y'uko nyina apfa, Françoise yari afite umutungo wa miliyoni 35 z'amadolari. Kuva yaragwa imitungo ya nyina kuko ari we mwana umwe yari yarabyaye, yahise arushaho gukira cyane. Nyina niwe wayoboraga kampani ya mbere ku isi ikora ibikoresho by'ubwiza yitwa L'Oréal, kugeza ubihagaze miliyoni 100 z'amadolari. Iyi ni nayo Françoise ayobora kuva muri 2017, ari nayo yagize uruhare runini kumwongerera umutungo. Umutungo wa Françoise yawurazwe na nyina Liliane, nawe wari warawurazwe na se Eugène. Kimwe na nyina Liliane Bettencourt, Françoise nawe yahawe umutungo w'umuryango we. Amafaranga menshi yabo bayakeshaga sekuru witwaga Eugène Charles washinze kampani ya L'Oréal ikora ibikoresho by'ubwiza by'abagore birimo amavuta, imisatsi y'amabara, imibavu hamwe n'ibikoresho byongera ubwiza bya make-up. Kuva Eugène yakwitaba Imana, abana be nibo bahise begukana iyi kampani, ari nabwo nyina wa Françoise yayiyoboye kugeza muri 2017 aribwo yitabaga Imana igahita ihabwa Françoise. Muri Nzeri uyu mwaka nibwo Françoise yabaye umugore wa mbere ukize ku isi, ubwo umutungo we wavaga kuri miliyari 84 z'amadolari ukagera kuri miliyari 89.5 by'amadolari, bigatuma ahita asimbura umunyamerikakazi Alice Baritoni uri ku mwanya wa kabiri na miliyari 49.2 by'amadolari y'Amerika. Ubwo twabara kamurushanwa miliyoni 300 z'amadolari. Mu buzima busanzwe Françoise ni umugore ufite umuryango. Yarushinze na Jean Pierre Mayeri mu 1984 nyuma yaho bari bamaze igihe bakundana, kuko bakundanye Françoise afite imyaka 19 y'amavuko. Bombi babyaranye abahungu babiri aribo Nicolas Mayeri na Jean Victor Mayeri. Aya akaba ari mu mateka y'umugore wa mbere ukize ku isi utunze angana na miliyari 89.5 by'amadolari y'Amerika. Nimba ushaka ko twazagaruka kuri mu mateka y'uyu mugore, uze kugenda ubyarika muri comment. Kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro nturugendo udakanze subscribe kare kwiyunziga tujye tubana buri munsi. Kandi nimba wakunze iki kiganiro nakugirira ntukagenda udakanze like. Iyi ni Jean Paul TV Show, ndabakunda cyane, bye bye.